Ese Uburundi bushobora gufata ijambo mu gihe igihugu cy'u Rwanda kiri kuvuga? Namwe muraza kumbwira niba Uburundi bushobora gufata ijambo mu gihe igihugu cy'u Rwanda kiri kuvuga, kubera ko tugiye kugereranya ibi bintu, maze muze kwandika muri comment mutubwire niba hagati y'u Burundi n'u Rwanda ni ikihe gihugu gishobora gufata ijambo mu gihe kimwe kiri kuvuga. Muri iyi video rero turaza kugereranya icyaro cyo mu Rwanda ndetse n'icyaro cyo mu Burundi, turaza kugereranya isoko ryo mu Rwanda ndetse n'isoko ryo mu Burundi, turaza kugereranya ivuriro ryo mu Rwanda ndetse n'ivuriro ryo mu Burundi, turaza kugereranya amashuri yo mu Rwanda ndetse n'amashuri yo mu Burundi, turaza kugereranya kandi ikibuga cy'indege cyo mu Rwanda ndetse n'ikibuga cy'indege cyo mu Burundi, turaza kugereranya stade yo mu Rwanda ndetse na stade ikomeye mu Burundi, turaza kugereranya umujyi ukomeye mu Rwanda ndetse n'umujyi ukomeye mu Burundi, ubwo turaza kugereranya nyine umujyi wa Kigali ndetse n'umujyi wa Bujumbura. Haraza kuza kandi ikindi kintu cy'ingenzi kuruta ibindi turi buze kugereranya, turebe niba Uburundi bushobora gufata ijambo igihe u Rwanda ruri kuvuga. Mbahaye ikaze rero, njye nitwa Justin Rakoze, umuhungu w'Abanyarwanda, aha ni kuri Kigali TV show, kandi kanda subscribe nyaboneka niba utarayikanda. Aha, reka duhere ku cyaro. Tugiye guhera ku cyaro cyo mu Burundi. Duhere mu Burundi se cyangwa se duhere mu Rwanda? Ariko reka duhere ku cyaro cyo mu Rwanda, turaza gusoreza ku cyaro cyo mu Burundi. Aya mafoto muri kubona nagaragaza icyaro cyo mu Rwanda. Urabona ko ari icyaro cyo mu Rwanda, uburyo Abanyarwanda bo mu cyaro babayeho, uku niko batuye. Uku aya mafoto uri kubona niko Abanyarwanda bo mu cyaro batuye, nuko nguku abanyacyaro dutuye mu Rwanda. Izi nizo nzu zibera mu cyaro, urabona ko ziba zikurungiye, ziteye sima yashaje, hari izifite amategura. Uramutse werekeje mu majyepfo wazibona, ni inzu zifite amategura, kandi mu majyepfo ni hafi y'u Burundi. Urumva nyine nuko biba bigaragara. Ariko izi nzu nubwo ziba zifite amategura, ari inzu zikurungiye, urabona ko ari inzu ziba zimeze neza, tuba dukurungiye, dufite isuku imbere, mbega zimeze neza. Aha rero ni mu cyaro cyo mu Rwanda. Aya mafoto mwarebaga ni ay'icyaro cyo mu Rwanda. Ngaho reka mbereke icyaro cyo mu Burundi, reka twigire mu Burundi. Ngaho reba, ndebera nawe. Iki nicyo cyaro cyo mu Burundi. Aya mafoto muri kubona, ayo mashusho muri kubona, icyo nicyo cyaro cyo mu Burundi. Abantu mutari muzi icyaro cyo mu Burundi ni icyo ngicyo. Urabona ko nayo mazu mu Burundi bafite, nayo mazu abanyacyaro baho baba bifitiye rwose. Urabona ko ari amazu ashaje. Urumva aho mbeshye rwose, cyangwa se urabona amashusho abona atazi rwose, anyomoze byose birabera muri comment. Urumva mbeshya, anyomoze rwose, njye ndabizi ntabwo ndi kubeshya. Mperutse mu Burundi, narahigereye. Murabona ko ari amazu rwose ugereranyije no mu Rwanda. Muraza kumbwira njye ntago naruca uru rubanza, ntago naruca rwananiye. Urabona aya niyo mazu mu Burundi bafite. Urabona haracyariyo za nyakatsi. Urabona mu Burundi nuko batuye nyine, baracyafite amazu ya za nyakatsi, ya mazu azengurutse ameze nk'ipine, nuko bimeze. Urumva rero urubanza n'uruca abana. Abahabonye mwahabonye, icyo ni icyaro cyo mu Burundi. Urabona ko baracyatuye mu byatsi, bafite amategura. Abantu mu Burundi bafite amategura nibo bakire bo mu Burundi, nibo bakire bo muri icyo cyaro. Ntibivuze ko hatarimo abafite amazu y'amabati gusa, ni bake cyane, ni bake ugereranije no mu Rwanda. Icyo ni icyaro cyo mu Burundi rero. Urabona ko ari danje, urabona ko mu Burundi bibereyeho. Reka twihute, ubu tugiye kureba amashuri yo mu Rwanda, tuyageranye n'amashuri yo mu Burundi. Turajya duhera ku Rwanda kubera ko niho biri buze kuba byiza cyane. Reka turebe abarenza abandi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Dore amashuri yo mu Rwanda, ayo niyo mashuri yo mu Rwanda. Abanyeshuri bo mu Rwanda nuko babayeho, nuko bibereyeho rwose. Abarimu bo mu Rwanda ndetse abarezi bo mu Rwanda nuko babayeho. Ariko ayo ni amashuri yo mu cyaro, ntago ari amashuri yo mu mujyi. Twifashisha amashuri yo mu cyaro kuko ayo mu mujyi usanga hari amashuri y'abana b'abakire, ugasanga biragoranye cyane. Reka twifashisha ayo mu cyaro. Dore ngayo nguko uko byifashe mu Rwanda. Ayo niyo mashuri yo mu Rwanda, uko niko ateye, uko niko abanyeshuri bo mu Rwanda babayeho, uko niko abarimu bo mu Rwanda bameze, niko babayeho ariko mu cyaro. Noneho reka twimanukire tujye ku mashuri yo mu Burundi, mu cyaro cyo mu Burundi. Dore ngayo amashuri yo mu cyaro cyo mu Burundi.
reba izo nkuta, murabona uburyo harimo abana batambaye iniforume ndetse n'inkweto. Murabona biyambariye ibirenge, inkweto ngo ni iz'abakire, bigira mu bintu by'ibirebire n'ibyatsi. Urumva inzu cyangwa se amashuri yaho aba yubakishije ibirere. Ibirere ni ibyatsi bituruka ku gitoki cyangwa se insina, aho biba byarumye. Ibyo nibyo bakoresha rero bubaka inkuta z'amashuri yabo. Urabona bigira rero ahantu hameze gutyo. Muraza kuvuga ni ikihe gihugu gishobora gufata ijambo baramutse bahawe ijambo, baramutse bahuriye nk'ahantu mu nama se bakavuga ati Uburundi ni bufata ijambo n'u Rwanda ni bufata ijambo, ni ikihe gihugu cyabanza? Reka twirukire ku isoko ryo mu Rwanda ndetse n'isoko ryo mu Burundi. Urabona iri ni isoko ryo mu Rwanda, urabona iri ni isoko rirenze mu Rwanda rizwi. Abantu mutuye mu mujyi wa Kigali murarizi, ndetse n'abatuye mu cyaro akenshi muraryumva. Iri ni ryo soko rirenze mu Rwanda, riri mu mujyi wa Kigali. Iri ni ryo soko, urabona ko ari isoko abantu baba bahaha rwose. Harimo za kamera, harimo za esanseri. Urabona ko ari isoko rwose umuntu ajya guhahiramo ibintu byose biba bifite sekirite, nta mujura ntaki. Ahangaha rero reka twihute. Iryo ni ryo soko ryo mu Burundi, iryo ni ryo soko ryo mu Burundi. Iryo rero mubona rya kabiri ni isoko ryo mu Burundi, nuko amasoko mu Burundi aba yemereye. Urabona ko ari amasoko abatangaje, ni amasoko. Iri ni ryo soko rirenze mu Burundi muraribona, ni isoko ryo mu Burundi. Reka twirukanke, dore ngiryo ivuriro ryo mu Rwanda, nuko ivuriro rikuru ryo mu Rwanda CHK rimeze. Reka tubereke n'iry'umwami Faisal, dore ngiryo. Nuko amavuriro yo mu Rwanda makuru cyane yimereye ahereye mu mujyi wa Kigali, dore nayo ngayo. Reka twirukanke tubereke ivuriro ryo mu Burundi, dore ngiryo. Ubundi muraza kutubwira ni ikihe gihugu gishobora gufata ijambo igihe biramutse bihawe ijambo, ni ikihe cyafata ijambo mbere. Dore ngayo amavuriro yo mu Burundi, dore ngiryo ivuriro ryo mu Burundi. Uko niko mu Burundi abivuza nuko bameze. Urumva simbizi wenda niba mu Burundi bagira za rama, bagira za mituweli, ariko nuko nguko bameze. Urabona bitandukanye n'ibyo mu Rwanda, muraza kutubwira. Reka twirukanke tujye ku kibuga cy'indege, dore ngicyo ikibuga cy'indege cy'igihugu cy'u Rwanda i Kanombe. Ahangaha niho ku kibuga cy'indege. Urabona ni ikibuga cy'indege cyiza cyane. Hari n'ikindi bari kubaka mu Bugesera, dore ngicyo nacyo murakibona. Ariko ikibuga cy'indege gikomeye mu Rwanda cy'i Kanombe, dore ni iki ngiki murakibona kabisa. Iki nicyo kibuga cy'indege cyo mu Rwanda. Abantu benshi mukunze kwambuka imipaka cyangwa se mujya hanze y'u Rwanda, iki kibuga cy'indege murakizi, kuko abenshi usanga ariho bakunze gufatira indege zibajyana hanze. Abajya Canada, abari Canada turabasuje cyane. Abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe turabasuje. Ahangaha rero nimuhamuka mutekereje kugaruka mu Rwanda, aha niho tuzabakirira, cyangwa se mugasanga n'icya Bugesera cyatangiye gukora, tukaba ariho tubakirira. Reka twirukanke mu Burundi, dore ngicyo ikibuga cy'indege cy'u Burundi. Urakibona, iki nicyo kibuga cy'indege cy'u Burundi, giherereye i Bujumbura, cyitwa Bujumbura International Airport. Ni iki ngiki rwose murakibona. Hari n'ikindi cya Gitega, ariko urebye iki ngiki nicyo gikomeye cyane mu Burundi, cya Bujumbura. Ni ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Abantu muzajya mu Burundi rwose, iki kibuga cy'indege mushobora kuzakigeraho. Nuko rero kimeze, dore urabona ni ikibuga cy'indege nabidanje, ariko urabona ko ari ikibuga rwose. Nako muraza kumbwira muri comment, ntago nibwirirwe byibazaho, kuko mwagira ngo hari icyo ndi kubogamiraho, nicyo nari kubogamiraho murambwira. Nuko rero ikibuga cy'indege cy'u Burundi kimeze. Dore rero umujyi ukomeye mu Rwanda, Kigali. Abantu mutuye Kigali ndabasuhuje cyane. Dore umujyi ukomeye mu Rwanda ni uyu nguyu. Uyu niwo mujyi wa Kigali. Yewe abantu mutari muzi Kigali, dore ni iyi ngiyi. Hari abantu muri kunkurikira mutuye hakurya iriya mu cyaro. Iyi niyo Kigali, ako muzafata akanya mujye kuyitembereramo. Umuntu urumva rero iyi niyo Kigali. Ngiye kwiyemeza akantu, ariko ntago ari nabidanje. Iyi niyo Kigali rero, abantu muzayitembera, hari abantu muzagera. Urabona ahanga ni ku Mahoro. Urabona muri iyo foto aho ni kuri convention, aho ni kuri BK Arena. Iyo niyo Kigali, aho ni izo ni za nyubako rwose. Iyo niyo nyubako ndende mu mujyi wa Kigali, urayibona rwose. Aho niho muri Kigali, urabona imihanda rwose iba yuzuye, ambutiyaje ziba ari zose. Iyo niyo Kigali. Reka tujye mu Bujumbura rero turebe
i Bujumbura byifashe bite? Turabereka mu Burundi hariyo imijyi ibiri, Gitega ndetse na Bujumbura. Reka tuyibereke twiyemeje u Burundi, reka tupfe kubusayidira tubwerekane imijyi yabwo ari ibiri. Muraza kutubwira ni we mujyi ushobora kuza mbere y'uwundi hagati ya Kigali na Bujumbura cyangwa se Gitega. Dore nguwo uwo ni uwa Bujumbura, uwo ni wo mujyi wa Bujumbura, abenshi awita Gisagara, nicyo papa cyo nicyo gisigara cya Bujumbura, uwo ni wo mujyi wa Bujumbura. Dore rero uwa Gitega ni uyu nguyu, uyu ni wo mujyi wa Gitega, ni uwo nguwo kabisa. Aha niho abasitari bo mu gihugu cy'u Burundi baza gutaramira, urahabona. Njye nibagiye kubereka ahantu bita ka Kigali, ahantu bita dore na ahantu bita ku Gisimenti. Abantu benshi mu hatangariye, abarundi benshi mukunze kubaza ibyaho, ndahabereka ikiganiro kijye kurangira. Aha rero ni mu mujyi wa Gitega. Noneho rero tugeze ku bintu bya nyuma ari byo by'ingenzi, ariko mbere y'uko ubanza kureba ibi bintu kuko ni ibintu by'ingenzi cyane, banza kandi subscribe. Niba wabisoje kanda like, tubwire ni ikihe gihugu cyafata ijambo mu gihe bitangiye kugeranwa cyangwa se bigeze ahantu byose bigomba kuvuga. Ikintu cya nyuma rero urabona n'aba bantu babiri. Uyu ni umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, President Paul Kagame, His Excellency President Paul Kagame. Ni uyu nguyu kabisa, uramubona, akaba ari we muyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, umuyobozi ukora ibidasanzwe, ni umuyobozi nanjye unyinspira rwose, ni umuyobozi nkunda cyane. Uyu perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni uyu nguyu rwose mureba. Uyu niwe mu perezida w'u Rwanda, niwe perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Reka tubereke perezida, muraza kutubwira ninde wafata ijambo hagati y'aba perezida babiri. Dore uyu niwe perezida w'u Burundi, yitwa Evariste Ndayishimiye, cyangwa se abenshi mukunze kumwita Neva. N'uyu nguyu muramubona ku gakoti ke kabisa, muramubona ku myambaro ye. Ubageranyije dore ngaba urabona perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aba rero nibo